behind every stitch, seam, and spring of an Eilerson sofa is a story. Dating back to 1895 in a small Danish town, it transcends borders and languages and promises comfort and beauty in homes around the world. This is the Eilerson story. Eilersons historie er jo ret unik. Jeg har virkelig fundet min rigtige hylde hos Eilerson. Det er en fantastisk storytelling, synes jeg. Og så er det jo ikke bare en sofa, man køber, men en oplevelse, man køber. Vi laver verdens bedste sofa, så... Welcome to Skamby, Denmark, a small town on the island of Funen, north of Odense. It's a hidden gem and the birthplace of a young idealist. Skamby is the place where 130 years ago, Niels Juel Eilersen would change the world of furniture design forever. Before becoming a design mainstay in the late 1800s, Denmark was overwhelmed by war, fire, and national bankruptcy, and a rapid decline in the nation's cultural influence would soon follow. But the turmoil of the 1800s also brought forth the Golden Age, one of the most creative periods in Danish arts and culture. And building on this wave of creativity came the uprise of Danish design in the latter half of the century. It was a moment in time when Niels Eilerson's relentless pursuit of perfection would lay the foundations for a legacy of excellence in Danish furniture. For Niels Eilerson, it was a carriage that started it all. Jeg synes, det er fantastisk jo, at man i slutningen af 1800-tallet havde en ung mand, som havde en drengedrøm om at bygge den flotteste karet. He dreamed of turning the coach into the lightest and strongest Denmark had ever seen. By shifting his focus to the meticulous process of steam bending wood, it helped soften the wood until it became pliable enough to bend. And bent wood meant wheels. Wheels that would propel the coach forward. Hele vejen igennem har været træet og den der viden, som Niels Eilerson han finder ud af at mestre dengang, hvordan man dampbøjer træ. Og det er jo den viden, vi stadig bruger i dag. After Eilerson perfected the horse-drawn carriage, the apprentice, always full of ambition, was chasing the next big thing. As Eilerson began his rise to becoming a household name in Skamby, the horse-drawn carriages he had perfected were being phased out with the introduction of the automobile. Eilerson knew that the automobile was the future, so he had a decision to make. Adapt or perish. Dybest set så har familien været enormt omstillingsparat og hele tiden fremadsynet. Og det synes jeg jo stadig, vi er i dag. He turned to the same steam-bent wood and began crafting the framework for buses. A decision that would change Skamby forever. Whether crafting carriages or frames, Eilerson recognized that people needed to sit comfortably. In Skamby, in Denmark, and abroad. And with nearly half the village working for Eilerson in the 1930s, they were building something special. They were building a legacy. But sometimes, the path forward isn't always a straight line. Det hele brændte jo ned, så det har været en trist dag for Skamby og familien dengang. Det har været en katastrofe, at det har brændt, men altså det var det hele, der brændte ned. What does it mean to be resilient? The Eilerson story isn't complete without a little adversity. After a devastating factory fire that saw their creations engulfed in flames, the ever-ambitious Eilerson adjusted his ways yet again. Jamen, vi var nødt til at få en helt ny produktion, så en produktion, der måske var ved at være lidt dated. Og man var jo så ret hurtig til at opbygge en ny fabrik, som er den, vi jo så sidder i dag. Så det er sådan en meget fin sløjfe på noget, der var enormt tragisk. With the destruction came opportunity, and Eilerson was able to ramp up production and expand using the steam-bent wood method. Eilerson began focusing on dining and lounge chairs around this time, and Eiler Juel Eilersen took over,
continuing to grow the family business with his technical skills and craftsmanship. When the 1950s rolled around, a new member was introduced to the family home, the television. And its arrival fundamentally transformed a space traditionally dedicated to upright conversations over coffee. Because people were now putting their feet up, loosening their ties, and relaxing in front of the television, this meant people needed furniture that supported this new way of relaxing. Eilersen, once again, pondered how to turn sitting down, well, this time, lounging, into an art form. Det er mine problemer, når jeg bygger møbler. Jeg er aldrig tilfreds med det. Så derfor skal jeg på et eller andet tidspunkt sige, sådan skal det være, ikke? Men der kan du altså se, hvor meget skidt jeg har måttet lave indimellem for at kunne acceptere de ting, der er lidt bedre, ikke? Mit navn? Jens Jørgen Juel Eilersen. Min uddannelse med møbler, det var hos min bedstefar på Fyn, hvor de lavede ting til busser og sådan noget der. Min far synes, at det, der var mest skuffe i, det var møbelfabrikken. Fordi det kunne han se, at der begyndte at komme lidt fart i. Og så overtog jeg det langsomt, og så overtog jeg det hele til sidst. Og så har jeg siddet på det mange år efterhånden. Ja, du ved nu her, hvor gammel jeg er, ikke? Så derfor så kan du se, at der er blevet til nogle år ud af det der. Jeg er glad for, når jeg lavede noget, som jeg er stolt over. Og det er blandt andet den der med den der trekantede ryg, som har været plagieret i mange, mange firmaer, i mange, mange lande. Det har jeg været stolt over. Og det er faktisk noget af det, jeg har haft mest glæde af, det er at lave selve møblerne. Around the time Jens Juel Eilersen took over production, they began developing upholstery and lounge furniture. What started as simple wood furniture with cushions quickly developed into the hallmark of their design. The intersection of high-quality craftsmanship and unique Danish design became the blueprint of success. And of course, comfort was king. With people indulging in the spirit of the 60s, the free-flowing independence and originality was everywhere you looked. From media and entertainment down to the furniture in our homes. To keep up with the times, Eilersen realized that just like the 50s, the way people relaxed was shifting. And designing furniture to reflect this new laid-back attitude was imperative. While the energy of the 60s established its influence on society, it proved an even bigger impact on Eilersen. It's when they rolled out Moomin, a best-selling sofa that was simple, light, and tastefully designed. And it was well received, not only in Denmark, but around the world. More than 60 years later, Americans are still infatuated with Eilersen furniture. LA, we tend to, our aesthetic, it's interesting, is a little more slower, sleeker, sexier. Palm Springs is a little more fun, introduce some color, a little more, life. It's kind of their second home and getaway. They want to make it a little different. But Eilersen is universal. It's a shape and a frame that can be universally introduced in any interior. People tend to buy what they see, and what we have on the floor is what they gravitate to. I mean, we also pick the best, so. From coast to coast, Eilersen's popularity in the US is one and the same. Here at Lecker, we work with clients that appreciate European and specifically Danish design. The quality of Eilersen is something that we are very proud to be working with because we know we are selling a product that we stand behind ourselves. It's not a piece that someone's going to complain about because it's falling apart after 3 years. In today's fast fashion and fast furniture landscape, Eilersen quality stands the test of time.
You know, the outside panels are padded, the arms are, you know, it's all well constructed. The seat is always on point. It's the versatility, it's the design, it's the fabrics. There's so many different aspects of an Eilertsen that make it what it is. Once customers have experience in Eilertsen, they are definitely coming back for another one. They ask for it by name. I think the most popular piece that we've had is the playground. With its movable backs, I think it could work in a guest room. It could be, someone could actually sleep on it, like a mini daybed. It can float in a large living room. It's very universal, and it's just aesthetically cool. Eilertsen is just great to work with. It's a family-owned company. We're on a first-name basis. We work well together. The innovation keeps going. There's always something new. It's 130 years. It's pretty remarkable. And I'm also proud to be part of that. Spanning decades and continents, the brand's significance and quality were indisputable. From model number 4 to Moomin to the Sackbox sofa, Eilertsen's continued attention to detail took them from the factory to the showroom to television sets across Denmark. For decades, Lørdagshjørnet was a staple in Danish homes, and a big part of Lørdagshjørnet was the Eilertsen sofa, where so many guests shared their stories with Denmark and the rest of the world. And fortunately, it's not the only Eilertsen in the building tonight. Ladies and gentlemen, please welcome Anders Eilertsen. Det her med, at det stadigvæk efter 130 år er en familievirksomhed, hvilken betydning har det for Eilertsen som produkt? Det er jo en tradition for firmaet, at vi jo igennem så mange generationer har kunnet holde ved. Vi har startet med min oldefar, som var karetmager, og derefter tog min farfar over. Han var med til at introducere det til møbelproduktionen, og min far, han gik så over til at lave de mere moderne polstermøbler. Og så i dag, der ejer og driver min far og min bror Niels og jeg det. Så er det, vi fejrer i over 130 års jubilæum. Den her sofa, vi sidder i, Lørdagshjørnet blev den kaldt. Det er første gang, jeg støder på navnet Eilertsen. Og der var jo rigtig mange kendte gæster igennem det program lørdag aften. Også derfor så mange så det. Der var en del internationale gæster. Der var Martin Feldman, Victor Borge. Gene Wilder. Gene Wilder, ja. Jamen, der er ingen tvivl om, at den havde en stor betydning for det, der skete for Eilertsen efterfølgende, fordi det var med til at gøre os kendte. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og altså, som jeg husker det, da den her sofa tonede frem i fjernsynet i 70'erne, der var det var en meget moderne sofa. Det var en meget moderne sofa. Vi var måske den første i hele verden, der lavede den her type møbler. Hvad kendetegner en Eilertsen-sofa i dag? Den holder utrolig mange år. Det er et tidløst, men alligevel moderne design. Den er utrolig komfortabel. Den er slidstærk. Og du kan komme efter 10, 20, 30 år og bestille et nyt betræk til din sofa. Altså for eksempel den sofa, vi sidder i her, den har jo i dag over 50 år på banen. Og det kan du ikke se eller mærke på den. De kender Lørdagshjørnet, navnet, helt ude i Japan også. Ja, vi har en meget god samarbejdspartner i Japan, som hedder Actus, som har 70 butikker. Og når de fortæller om Eilertsen, så er et af de faste punkter, det er, at de viser et billede af Lørdagshjørnet, hvor Andreas Hansen, han sidder i sofaen med en øl og skåler. Synes jeg også, vi skal gøre. Skål. As Eilertsen sofas were celebrated at home in Denmark, they were also cementing themselves as international bestsellers. From Asia to North America, the fascination with Danish design, specifically Eilertsen products, was skyrocketing. In Tokyo, the minimalistic flair perfectly complements the iconic Eilertsen designs. It's a place where Eilertsen has flourished for decades. 日本人が考える日本人だけで生み出すミニマリズムっていうのは我々がもうすでに一定理解をしていることなんだと思うんですね。でなんですけどもそこにアイラーセンを含めた他のデンマークのデザインが考えるミニマリズムっていうものを入れることによって日本の方たちに分かっていることだけではなくて素晴らしい少しのいいサプライズが起こると思うんですね。生活に対してすごく笑顔だったりとかワオっていうそういう気持ちを与えるのっていうのはすごく大切でその意味で
デンマークとかアイランセンが持っているもともと持っているそういう近しいそういうお互いがミニマリズムとかシンプルが好きだっていうことでも文化が違うから少しやっぱり違いとかいいサプライズがあるっていうことを我々が取り入れることによってお客様はよりこう未来に対してこういったことがあるといいんじゃないかなみたいなそういうこう希望を持てるというかすごくいい側面なんだと思います。Throughout the rest of the 80s and into the 90s and beyond, Eilertson had become a household name around the globe. With production overseas, running a global brand in a small village tucked away in the north of Fyn made little sense. But Skamby is in its DNA. Så synes jeg, det er rigtig charmerende, og det er egentlig skønt at køre herud hver dag og følge med i årstidernes skiften. Det får man ved, når man arbejder i Skamby. Der kom jeg jo direkte fra USA efter at have boet der over 22 år, så det var jo noget af lidt af en chokker at komme hertil. Men det skal så siges, når vi har kunder her, de kommer jo fra store byer og ser den her lille Skamby, og hvis man ikke har sin madpakke med, så er der ikke noget at gøre, så skal man jo køre 6 kilometer. Vi får da mange sjove kommentarer, når der kommer nogen herude, at du ikke ligger langt ude på landet. Det er en del af historien, og jeg synes, det er fedt, når folk kommer hertil, at vi ligesom kan give en del af den historie. Eilertson relocated production efforts to China in 1998 and Slovakia in 2010. Here in Slovakia, the industrious and straightforward mentality has ensured a commitment to quality that has become synonymous with the Eilertson name. Den første sofa løb ud af fabrikken her, som vi sidder i nu, i 2011, sommeren 2011. The address on the shipping label may have changed, but the attention to detail, the quality, the hand-cut fabrics, and the construction of furniture by hand is everlasting. Når vi laver et produkt, så sigter vi efter stjernerne. Vi tager ikke hensyn til processen mod stjernerne. Vi tager ikke hensyn til omkostningen. Men det er alle sammen under hensyn til, at vores hoved-DNA, det vil sige materialerne, er det ultimative. At processen er ultimativ. At konstruktionen er ultimativ. It's not just wood. It's carefully selected Swedish pine, which is the perfect combination of durability and flexibility. Hvis man går ud i en skov, nede i Midt-Europa et eller andet sted, når man drøner ned på sin sommerferie til Gardasøen, eller hvad man gør, kan du bare gå ind i en fyrtræsskov, og så kan du kigge på de træer derinde. Og så står de alle sammen sådan her. Fordi der er 40 grader om sommeren, der er tiskoldt om vinteren. Du går op og sætter dig en svensk fyrtræsskov. Stille og roligt og kigger på den her skov, så står den bare, den er fuldstændig fredfyldt, fuldstændig lodrette stammer. Using a combination of both natural and some artificial materials for covers and cushions, Eilertson turns to the absolute finest fabric and velvet manufacturers for the best possible result. The covers are then cut by modern, high-tech machines to ensure a better fit with clean lines and consistent shapes. Dbám na kvalitu, snažím sa zabezpečiť kvalitnosť látky, kvalitnosť strihania kože, presnosť strihania. Hides for leather sofas are 100% hand-cut, processed, and optimized for maximum touch and softness. And only one kind of duck downs and feather will do, as clean as possible and sorted with the utmost care. Vi bruger fjeder og holdere, der er specialudviklet, der sikrer, at der aldrig kommer en knirkelyd fra sofaen, når den første er monteret. En fjeder, der knirker en Eilertson-sofa, så er det en ommer. Så kan du lige så godt kassere den, fordi den er ny. Du kan ikke skifte dem ud. Og der bruger vi i dag kun dyvler fra en dansk producent. Der sidder nogle mennesker, som kun laver dyvler igen. Nogle produktnørder, hvis eneste er at lave den ultimative dyvel. Vi vil gerne være et produkt, man taler om. Ikke fordi man taler om det, men fordi man taler om det, fordi det er godt. Fordi man gerne vil have det. Mine kunder læner sig jo op af mig og min rådgivning. Så når jeg skal sælge dem noget, er jeg nødt til at være 100% sikker på, at det er et produkt, jeg også selv kan stå inde for.
Når du skal sælge et møbel af så høj kvalitet, så skal der jo være nogle valgmuligheder. Og det er jo et skønt produkt at arbejde med, fordi du netop kan make it bespoke. Ikke? Du kan lave det helt dit eget. Det er jo sådan lidt et møbel, der er klassisk, som ikke går ud af stil på den måde. Og derfor holder det i mange, mange år. Ikke kun på kvaliteten, men også på designet. Jeg har virkelig mange Eilersen-møbler. Jeg har faktisk en sofa, som jeg har haft lige siden mine børn var små, som nu er gået til mine børn og børnebørn med nyt stof. In 2020, Eilersen opened its doors in Copenhagen, a city renowned for its grace, aesthetics, and sophistication. So it's only right to have a showroom tucked away on one of the city's idyllic streets. As Eilersen steps forward through time, looking ahead to the next 130 years, they're reminded of the footsteps of those before them on a journey that would revolutionize comfort. But to this day, despite all the changes to the business and watching the world around it evolve and transform, one thing has remained the same: the proud tradition of the Eilersen family name.